Ia malo le soifua, malo le sauatai. Ma malo se tātou tinu umpanga umalau loa be o lo tultulia pe tātou tala mai Samoa. I le aso ma le aso. I le vai aso. Ia e usi mai lolo whaafonga so ponga le tātou tala mai Samoa. I le neifo i aso tofi. Wa tawfia nei e mtanga wenga leo leo ia la tau sa i li lingam so suenga. Mo le tino se tasi o tau lea mai le afia ongo samalai ulu le whaapea na ma le lemo whaatasi. Malona tau songa i le aso sana se ima vai atu nei. O nei tau le lea, o whailoa mai, na tau sia whaatasi la ue peo se auso, ma na lipo tia mai e leo leo. O le aso sa lava lea na amatalia ai le matanga luenga o fui mu ia sa i li linga. Mo tino i la ua umanei na ua tu lai mai le nei whanave lave. Muli ane i le aso nga fua sa awina atoa i le au maulu whapitoa le matanga luenga leo leo i savai. E fesoso ani mo le sa i linga o tino nei nei ali i talavou, ma maua ina o le tongatasi. E tau fia pe call off le search le nei po le sa i linga. E le i mawhaio na maua le tino o le isi tama e pe o na whaamaunia mai e le sui komisina o leo leo ia au apa au longo i tino Filipo. I se whanotanga ma le au tustala i le aso ana nafi. Ina ua fesiringia o ia ala ile nei mata upu. O do toi au mai e pefa utuanga malosi a leo leo le mamalo le antinu. Ina ia wha mole utangia tala o le tau ia so umolo au mai pea i le ofisa o wa ai tau. Ina ia mawhaia no sila fia i tūlanga ia ngā ia i le tau. Ai mai se lava o le tala o le tai. O na lo wa ai pea le si i le nei vai tau. Na sau no awa pa au e ui se tau mawhai anto leo leo le sa i le sa i leo le tino si nei tau le lea. E pei ona tō lua i aila ua na male lemo pei tai. Ua whaisi whaingata o na ua ave pea ua le sami. Ma ua le taonga le mu mo le au whainga luenga na au whainga luenga na ngafa ma tau mawhainga o nei sa i linga. O nise o tala i li poti la ta mai pe ontu i la mai ala le wha mai o lo a afia i nese o tātou o atinu. Lo wa wha alia i le toi wha popo le istangata i to tasi wa afia ma o lea tangasa o te sausi o tausi soifua Samoa. Leo lo o ngafa mga luenga mua au mo i la taua lo wha anofo i sea. Wa o atu ai le whainu mera tangata o Samoa wa afia i le COVID i le tolus fulutasi e pe untina mai i se pepa o whaamtalanga mai le matanga luenga o le soifua malolo ina. I le mai ai o suenga lo na ono i le aso ana nafi na whaali ai le mau o le nei tausi soifua o ia lo o whainga luenga i se tasi anofoanga whaapitoa o lo wha anofo i se ai tangata wa afia i le wha mai i le whale mai tele i moto tua. O le isi umato a fast food valu o tangata alpansese e le pe ina o mai umai tangata wa afia o lo li poti mai le leo wa afia le wha mai po o lo negative ala to suenga ma i le mai ai o ala to suenga lo nono o lo saunga li mumpea i lantou o le nei pepa wha mtalanga o lo au mai ai fo ili poti mo i lantou uma wa afia i wha apea o lo umalo losi mai le o wha adia lavani fo o linga o wha mai ni a unga e pei ona wa aia i le to atele o tangata lalolangi. O lo au mai e pefa tuanga malosi al mtanga luenga so i fo malolo ina i le atunu se i wha mole tau tuana atu la fono polo inga o wha alawala wha fosei e pei ona wha atia mai e ala i tali fofonga o le lua mita wha atulanga ina i a tau sisia ai mai se o le tuma ma i a tau sisia i teimi uma. O le aso mua le masina le nei o le aso lua le vai aso le nei le ana wha maonia mai e le komite o wha alawala wha fosei ma wha alawala matu ia po le New York e tau nuu mai e le waa o le Air Force po le Air Force mai Australia ma nasa palai o tui o le AstraZeneca le e o atu sfulu afelo na o whainga a wā lava le mamalo le atunu le e le ma whaio na wha aso polia i tuinga o le COVID po i la tau fo i lea na wha atala le ma le ano i tuinga i teimi na wha asolo ai tui pui o le COVID le atunu o le nei fofuanga e pe o na wina mai ai le nei sa palai wha o popo tui pui o le COVID e pe ono wha alia ni a o le tamu whailava lea ia wha asopolia o matangata le atinu. Lea ta tau ona tui, ia maua la tau tui umailua. Ato ai ma le wha asa auni atu, mo le tui lo na tolu po le booster vaccine. Lea ele o toi mamau, o na wha asa fua lea i tua i whale mai wha i tu malo, mo lo na wha tinoina. O lo wha whitaia wha pitoa i New York le lango a pa anga lele i uma mai fafo, e ala i sapalai e tui pui o COVID mo Samoa, ai le ngata i leo ofu wha pitoa po o PPE se wha o ngā e tangata whainga luenga uma
o loo mua au i puipuinga o le nei whaamai. Whaapea ima mea whainga luenga umai whaongai whai e su e ngā tangata uma e tau nu umai i le atu nu whaanofo i sea. Na whawhitai a whapitoa i fo i New York pa anga i pei Australia o New Zealand o le malo Saina o Japani Peritania whaapea i ma le malo au whaatasi ia ma Amerika ma isi lava atu nu o leo lo sosoani e tui nātu sa palai a ngai i le COVAX facility. Tala muli o whaamauni a mai mtanga luenga leo le tele o ave pasi o whaapea on tui nātu ai sala tupe ta i dua se lau o no le tau si o tula fono pa sese whaatulanga ina i tatau ona ave i pasi re nei vai tau a o iai pea Samoa le laasanga lua o puipuinga o le COVID. I se fono tanga ma le autu Tala i le aso ana nafi na whaamauni a mai i le sui komisina o leo ia aua pa aulongo i tino Filipo e whaapea e leo iai se male si anga ia i la tau e tau fia mai iai se ave pasi mai tsoe whea luai ai le vai e matanga luenga i tui nātu whaasalanga tupe ia i la tau ave pasi o loo soli pea le tula fono ma le manatu ma mafa i puipuinga o le whaamai. E o foi ave ta avale la upa sese la iti na whaalia e aua pa au e wheo lolo foi nisi ua mai au na tui nātu iai ia sala tupe o na ole le tau sisi a lava le au whai whaatulanga ino tangata e ave ta avale la upa sese. O le temi neia o iai Samoa i la sanga lua po le lanu moli o puipuinga o le whaamai i le COVID e na le luas furu tangata e mwhaio na ave i pasi la upa sese ai to a wha mo so sta avale la upa sese. E sidia ma le se lau tangata na whaadia e aua pa aua mai o na ave e ilapta inga ma wha mau wina o suafa o ila tau ia o soli tula fono i pop tonga ma le whaia o ni tali Fofogaina i no whaanga whaitele. O le teminei wa o atu di tolis ful tas tangata wa afiere nei wha mai ma o lo au mai e pea wha manatu ni tanga luenga o soi fo malolo ina i tangata uma ina ia wha mole e tau si sia a wala puipuinga e pe o le whawhano ma mao li mai taimi uma ma ia whaia le tali Fofogaina ai mai se lava o le tau si sia o le wafa asulanga ina i 2 mita i no whaanga whaitele ma potopotonga. Whafonga anga le atinu ai mai se pa anga le loa pei o loo a vea pea ia le awaunanga ne whai mau pa anga i longo ilo o topa ia o se tepana ia le tato tala mai Samoa ia ai o te iloa ia nisi o le tu fsiri tala o tau a wa o Samoa o loa ina savili matimu ia ona whaato a mana ia lola ia o le tato ofisa wa i tau o le tala o tau le tu ina mai ia o whetaia inga lava o savili matimunga ma mafa pau lava la pata inga leo o tu ina mai ia mo a inga o au mau ma lala i no fuanga mau ala lalo ina ia wha mole i tautua nā teimia saunga le mbu pe a o ina lolonga wa le ia ilapta inga o lolonga matimunga mafa no fuanga mau ala lalo e meise lava o le sami pe ia ona ia wha lave nai samala e ulu wha meise atuai a inga ia o le teimi lava le nei o lo a mai lava matata longo le matanga luenga leo ai meise ia o le fui mu o ila tau ia o lo o whaia sa ili linga ia on tangata tupai whalawelawe ia ona o le tūlanga i le tai. I le tala noa lava seisi ma tūlanga i le si o le tai ai meise o le ave o lo iai nei. Ia au whautuanga e na ona tuu atua i luma ia mau au tafa ia e pule lava le tama lo matua ia. Ia au teminei ia o se tepana ia lai tātou tala mai Samoa tātou toi whailoa i le asa tai au pe au dia i le lofa mleanga leo le tua. Mo le teminei ka bless manuia la fiafi.